Mutaaramu wa monto megie siasa na utongoria niwe Profesa Naituli Gitile na rombete Ameru gutigira ni magwiciria wega no we makunenkera utongoria kirithurano cia mwaka 2027 arugetaga ria Ameru gutwikithia Gavana Kawira Mwangaza gavana wao niritumite kaunti ino ikarita abanene ki uthina mbere na besha nitengerekano na Gavana Kawira gutigwa ni Gavana Mamangima Antwaka kirindiunga ya Amerika na Rais Ruto baria kwithagirwa kwina twanya twa gukubira akari ma county into na nkinyagia ngwataniro cia bata augete Gavana Kawira gukira enderia kimera kia mira kiri thina ni kana kina mathina amamengi nikionaniria kingi gia ati timutongoria omwega. Anthony Kathenya na riboti ino. Profesa Wothomi no tongeria Naituli Gitile riu ne umiritie na kuria kariba kaunti ya Meru kujukia kagita keganu na gusonko na tongeria mbela kubathura. Profesa Gitile alugetaga lelele ya Meru bajukirie mwaka 2027 kuthura gavana wa kaunti ino Kawira Mwangaza nilelegete kujera matunda. Gavana ojo akelega kuona ni mubango no wiku wagutithia na mbele kaunti ya Meru. Go the na Meru is challenged. Na de nondo to challenge the next election. To buri kwile lapoya to egranto latirine to bathime to ne ni muntu ko aina wendro bwetu. Aina wendro bwetu I think mburi ko barika ni boto era na beto karaya. To bara ogea ogoroita kura muka wendete o autia. Ora o kwendete ende turage gwito endete atongoria betu to bendete to baigana iba utwenda atongoria batu ko jangura re iba utwenda igyo gure tuburi ko kuria na to achokia kiu ethre iba twendete then to banangere kura non to bakarara batemami kenda turara bweya uchagu zipu ko determine leadership ne ko determine ni atamero ka bwane kidana baita thuguru kidha ko gethra ko ina ndawa dispensary antu ibareke kunanga ro 50 bageringa kura antu bone kuringa kura ni life okay pare kare ko yuge chiringiana pa kenda bachungura Ameru babeya nonto election ethirere woi muntu ngona bachangurete ya ushughulika na mantu eto nanga kathuri yake nte kuona ongeni. Kulingana na Profesa Naituli gutigwa kwa Gavana Mwangaza kiri ndionge ya Rais William Ruto ndi Amerika ndionge elia yali na magavana bonde baikuru amona kulega kwirutaniria kiri kuthire thini Amera kaunti Jambwa nibionanirie biganu ati Gavana Mwangaza atena mubango no wiku wa guthithia na mbere kaunti ya Meru. Look here, munene already went to America ntukwirenge aka matanga bana ziba women bonde except your Meru. Now on to akamatre kuria kuburi kuria re non to akamatre non to para baina plan kedha England eziwanga no bara woni kwenda factory ya kubuithia makuyu wa kenda twendagia makuyu Kenya kana to ndiome kedha ni wavinya ndeti na wetage president amura wende na plan ya ku expand export processing zone kana kubuithia savana digital highway nende munene ona wa ina mubango ri toga mukamata itaga amulinki na investors nende urenda oeto na njatu mubango igirite munene ri amukamata. So I think it una thina now ni atababange babuithia plan icio patukwana na ntobo bara bathomi and atukwana na advisors aboria ni mbire tuburi kubwithia no gwana twina maria maingi maya tukura Nairobi every day mariara no tubwithia factory ya kubwithia wine egumagire mario nonto utokona bara mugululu there is a Catholic priest there who make the wine nende kithai na plan yo akikamatoki nyawa eta kende tona investors be abwithia factory antwa kwenda kia mario karibu tukwendia twa endia value and end. Profesa Naituli nathite na mbele na kuria kariba kaunti ya Meru gutara tongoria baria bakugwatania na tongoria bangi. Okay kuona mutongoria wende ate kwenda kurutaniria ngwe na antu bangi mea mutongoria to our leadership is working through others not necessarily through you. So okay kuona muntu akuruta ngwe wenka ni ngumu kutethia nthi na I think it should be the meter Ameru baburi utumira kuona the next governor muntu amba kurutaniria ngwe na antu bangi. If the answer is no regana inwe
nao kagita gaka Profesa Naituli na ulitongoria LMCAs na bunge kuthondeka mibango ya gwitithia na mbere kaunti-ini ya Meru na kumikinyiria gavana Mwangaza ona kethirwa akilega kubathikiria ende para nontutu banenkerete unene pakwa MCA nonene pakwa MP baburi ku volunteer pakamit pakethera bena kamite development ya Meru wide development kamite kabwithia maplan kinya plan ire gereito ya 2040 plan ire buru ite okay ngabana kanengerwa amigino wetu atrima na 2027 lakini bomurairi MCAs bomurairi plan ira sa team nonto plan ira ne abwithitwe ne antu sana ne kabwithwa ne ka adapted in assembly kuma muji munene Nairobi Mbeta Antony Rangi wa Kathenya.